Halo bro, pedang sebuah episode season hakane ke vlog video jonga menda kesni marba mutlei khat cujap nang menang ramna umta slam bajo arma bacili blog nang bacili guys sum umta tem ta mutlei sum umta tem mak nikong joroj huyong se huyong ha huyong dah iring pelang berang nis tung bacne banga spor jindu i soi untuk ni tung curi đây cũng ta để vậy cả ini một cắt dẹp gì đây đây cắt dẹp vậy oh shit pelat nanda sini shit bah đây lagi baru kinongkat sejap ada sung di temen di kro sah enggak jai apa ni khat siap la yo isting thup baro ha yo bun pelar sin pelar bi long tak nak deh nari khat teh hayo pululup hate kuj bam ta sab kumiranya cair kayak inta segeling ke sini khat ani mantap sedang yuk khat no sakar sujap Salaman. Kini nang khat mentai beduk khat. Uni bekat pendek. Buan ini udah. Ap khat lo ni. Dah terlihat ni ap khat. Apa jo ar mendra. Hati enjing. Tingwoi. Hula. Tarzan. Jeblu ya pani yang. Oh, Tarzan. Tadi ka hek tega kendon delak bor. Ni kendon. Nang persang. Lopo kuma teliti. Macam nu polo keti pada yo. Jeblu ya pan. Lai mayuk pendap. Mai kumnor kumkhat kita gi berur kumkhat sejap. Pas kata pak. Nangi cijikai. Nani cijikai macam. Kumtelik dah ambil khat sejap. Dua baru jadi jobet. Jobet. Pas sidam enggol. Tengok mak dah ngerkom. Dia sejap Kumni. Isa. Bedeh siap tenan dua. Kai. Ni saya pernah keduk mesti buat bedeh. Te bedeh dah mesti long JJR jo ai gift long pakar sujap Marba. Jo di ai bai chau gilok. Lah arok. Jedir dah mana? Ni dia kena sor te. Lagi ada ni bedeh tu. Jadi, nep. Wow. Tu hai pani. Aha. Ada ipo ko sujap laboro. Marno tato hai. Mak saya. Kiti terana na. Yo. Mak ai bor bermuji cinyu.
Ngare nang ne pertonga kiksa semua udah iciin. Bertihe pula rupang dabo. Ete dang bor hila ulukai. Gom ni saya dah. Cik kat sejap. Smile tu. Timbu dua seperti. Ini. Ya, betul. Tu saya. Mak keriang lah sau. Pat tu, jom pat tu ifang. Si berarti 10 minit,